Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha SDC song pen pherang kamai kang nipon Jasemet bang swamae long son thoma puthak jongpon laki autonomous state a puthak lapen west KARBI ANGLONG pen Meghalaya angbong adui ahoi mati boundary alam kia puthak pachun serak nangji lapen eco sensitive zone lapen animal corridor amen pen KARBI ANGLONG kapar lopon longle puthak pinpur alu CM KARBI ANGLONG kewang ahut pinpur alu pipajur ponlu Laso hempreka puthak Assam Chief Minister pen kethak tekangki CM Dr. Tuliram Ronghang tame nang support don bomlo pusi laso abangki chesongsi pressurized nangji pusi SDC songpet pachinipon Aduya hoimate West KARBI ANGLONG pen Meghalaya border isu abangki non election date breakjam political party socio culture organization atumpen chingwai ponji pusi CM chechak tekang pusi SDC songpen pangdakpon Siabangge autonomous state labangge hembrek lo autonomous state lo 1956 or 60 decades pen lo labangge hembrek lo ta basi ke dipusi lo ta pechunche de athe hembrek ke autonomous state ke lake BJP ta national agenda ko hisab se empon lo basi ke namtang election do ana mo hitame MP election puno by election puno kadbemo autonomous council election puno abotai tin tangwai hitame arang itu manifesto lang election manifesto kunoy vision document kuno la hay pangke ke pakla sila sorting pen nang litong pen yaitu BJP ta amethanga agenda lo rata agenda lo sida agenda lo si tumang ka hasu kita tum ngarong lo te mo ita num amta pichu jede ke masalah ngi bangke angka more mason lo si lo han ta sapur bombo ke rason sana ta la so bangke nang sapul bangke cok bangke cok ce la bangke implement nang ngelarat nang itu parti dan komitmen dulu so komitmen yang bangke picu se so isu bangke ani dimple isu lo bangke KARBI ANGLONG kan pada Assam lo dan Meghalaya border so putha bangke chingbai thulo second point bangke chingbai tu kan se alang itu pulo aja nang itu 12 places long krenia lo bangke sul angbong pen long throk sul lo pulan ten long throk sul se mana ke pachun che ku unar lo una son kali alam bangke ni itu KARBI ANGLONG border isu bangke ni itu chingbai bela for elan musi lasi election ju date sila bangke ni itu la song te bangke pachun ban ji bo I bangke ni litum jungjung BJP hin pen amat si so decision and ponder so ni claim kapre da political party to socio cultural organizations tundu kado tumpen so si ni ke the cepat history pen si har tumat kado ben hang pen sila bangke election of ni itu me bidili betum si darap meeting ba ji si pachuna to war bangke ni tundu so si ji chat lapen ke thomang ke Lapen eco sensitive zona puthak KARBI ANGLONG autonomous council atum case pita non adihu hearing ke mesen advocate ke toy dunji aphan CM Dr. Himanta Biswa Sharma CM aphan pin khat tekang lolake meaning mate quarry hei huisi inkir chot pusi CM pachini tekang pusi SDC songpen pangdak pon allama bangke hearing do bomlo sta council men il pothai dinde matsi council of views bangke court hearing lo bangke reflect kada clear na nang thang la senona bangke itu banglo se chief minister da CM apan tolera mangapan direction dikilo you send good lawyer to the next hearing te la so pothak lam na sila permission of pin ke how can they set up eco sensitive zone and elephant corridor that was a question that time few days ago la si nona bangke sta at tumi sia meeting no bangke transparent on the member na pipiton bangke la sofi ke lang reflect lo mane national park authority tu ban state government agency में लगते हो बा मने council और सरपंच पता की लसोना ना मने लसी लतुम notice बंगे सर्वे लसी chief minister का निमित्त मामलो commitment ना की माके लंपन president का लेके आने मने all other activities के लाके आवे allow to labang elephant corridor kusta eco sensitive zone kusta except mining langsung ko kenta alang chief minister ke kudu bangke KARBI ANGLONG ke only ilong long si Kajiraman national park constitute bokto pina ke hilo pipi a boundary masi lasi how can eco sensitive zone and elephant corridor affect KARBI ANGLONG lasi
Problema bangke sita, kita laku sita, kodolong hearing dobong lo mati, hearing dobong lo, amat ala ukil cita itu tidak ada problem, ukil cita itu tidak. Notice case sita, council apa dasar, courtman, tapi orang cita itu tidak. Asal lama bangke, chief minister ninjelo, nak cita itu tidak. Tapi cita itu nasi next hearing bangke, laksana berapa kuatnya council views bangke reflect ya bangke mau next hearing. Tapi lamu kan kata udah beralaman bangke, nak next hearing aku sistem pun. Akhirnya lalu lahir kata udah tapi apa mati, council aku kilo bangke, lahir notice tapi apa mati. Dan aku pun tak klaim flow, lahir kan bukan. Tomon ke thepar pik ajok penangan hemrit kana hokpon. Jangmi poni phaikre troksi arni ajo por phaibaji crazira achitim apor malom rongmongwe ahawar malom men ahir ingtang rak tomon ke thepar pik ajok thedung hemrit pen chenglok kuvi arong heihui kana hokpon. Hemrit kana hoklit parpik ajok penangan arad atum ke do athai megjang athai kawi pen ajok penangan aki sungdolo. Jekim cerang tong thek thesi api so sopen manghu prongason sidu athe kikim ke rangji aphan phelang ting hai hui anta kana hoklap ajok men longdam tong thek thedetlo lasi KARBI ANGLONG autonomous council kachari ke the kidinga tumaphan lapen ningke me parpik lakha kre troksi socheng thenta constituency local em sangpi kacherong pipi aphan rongmongwe ahawar hemari singnar arong rongasar pendanglok hemrit kana hok kedo ke thakawi aradatum nilitum aphan prapchen pen nang rabvek tha athi nilitum kisung pamelo pusi choning ripon rongmongwe pen jonasing tiso KARBI ANGLONG news dakne pu ting koi pen chenglo bang ke tong ke trok le hai ta la don trok phobang ke abi pinai pen sonsi dulo nandak singar sam sai dulo ton tinta rong pe hem ason se pinai pin lo non akom atuma the pikan tuwe baji kre si pen chenglo ke baji kre sai ti molom se tum teng ton lop nan ke kan lok som ta duk pik lo kuwe pen chenglok hem pen chenglok agom sok sak ang ton se cham tho lo duk pikan lo ke duk tinta solar ta de ke akom thu phun lo asi lok som duk pik lo asi chuni council ke tumhan ke heading tumhan ta pendak lokal MEC ma chuni lo asi tabin pen asok duk kisam sabang nang rab dunte hem de chingki amu de ke thek the al sai ka bi pen si an ki duk nang jo si nang rab sunte jing tumke chuni apni lung sit mong rong rap pen chung ren chung ram ke lan lo Borkok ahawar tarchen polling station kaparlo along APHL cherok tok amai kangnipon Jangmi poni phaikre troksi arni nijang KARBI ANGLONG duar amla constituency ke parlo borkok ahawar tarchen polling station ke parlo along APHL cherok tok amai kapaman pon bangso maya long amat muluk kachepa okmati mas joining asai tami dengpon bangso jai mek along bang inkoi sose aradatu APHL along pregjam aparty BJP Congress ASDC pen chepa okdun maya long alohi sarpo aman pen APHL central committee lamjai sarpo Mr Angtong Ingtikathar Mr Dhoneshwar Rongphar General Secretary Lakhain koi boithalang so LSC pen duar amla constituency CCA president Mr Longkitimu Mr Indro Tiso General Secretary Mr Lijang Habi Ingti Organizing Secretary lapen ke Mr Babul Sangra Lakhain koi SD boithalang so LSC Vice President Penchenglo duar amla arlo doan asongja po songja piatum sitami chetong dun lakhai si duar amla constituency along kang tangnai BJP party alang teng pining pen ke kang raiji akrongsi dambomlo lapen ke duar amla constituency arlo arad aphan BJP atumle therhap pusitami phere relo puta APHL si lamjai sarpo ningje pon lapen pherangke karjualo non ke wangji ni phai inkora ner kep arni PM Narendra Modi ke wanga mayalong KARBI atum kache tongdun ke kenang sot kali athe BJP song pen ke KARBI arat akar I hemprek ke nang pi thek thelopu nang pu etlo lasi ili KARBI arat kache tong akenang sot ave puta pachini pon lapen thu kedam tang ni phaikre pho joysing doloi auditorium hall along tet qualified atoma phan appointment letter ke pipon asai along ta inin karong penta inin ke oya bangsi themunak lo puta thanpon athe 884 ang hoi jongsi tribal akhaya phandet le pipon asonte ahin si ke do thuji puta alang lipen ningje pon lapen thu arni simalom kheroni along tet aputha kengsang ke chia kheatup kate songa sai ke APHL sipen ke kroi krebek athe kengsang ke chia tum KARBI ANGLONG autonomous council arlo alam along nang kache songdun akenang sot ave puta pherangke karjo hu thanpa chini pon duaramla asisi long pena bangke songja pi guzame aphainong bat peklo lapen nili
nal tum han songjap pipu nang ke hok dam nang ko ka theba kala ko lo nali tum ration card nal tum han nang ther tap to pipi ke mate di BJP atom hai ration card asang nang pipe to hemso nang pipe ko sitame nali tum abang ke hala ration card asang tame api bi te kan ko hemso tame api bi te kan ko la khai long ri kisum jok nang ji pu pen hala sangan tabe chete de kan lapan nal tu dang na je tong dun make la so po si nal tu ma pan make nili en pen abang ke song ja pi bi sin hok pon athe la bang so ke ther ke dak duaram la pucot kali sitame along kaprek long make song ja pi tum na ke bar bang asap ping archan la sitame dak duaram la long make nang ke bat prap ping lo athe nali tum duaram la busdame isi border loge matidi kalima kalang dono tum nali tum han nogam district kan che hoilo lasi yakisung pulatang te nali tum ke hala kaprek ka homosti pan kenal tum make bat sumucot la pujo ahoy yakisung gadi ahoy yakisung da pipi la pen la development abang development ke pale le bang ke lage petang club lo non labang so to wa lagi main road lo ke matidi sitame atowar bangke la puci pujo tang la puci tek dam long ya sitame na lilang tha ha nile tum kupli homosti lo bihari nepali tumarong ke towa ta me piping ja kopia por lo la ke ngari pi oi rai lo ja angsi aja nabi Jangmi poni phai kre trok siar ni Deitor police station ke parlo han boka sar the teron arong along tomon arve herai ke thepen ajok humpli kebra hini sose hem na hok pon laso jok kiduk det arata tum local MAC forest board chairman Richard Tokbia phan kerap kachohang jongsi alang li rap lo pulo tangte mo apora hotke nili tum cherap cheto don poputa ningje pon lapen halapu Deitor lem sa hem setame na hok don det lo laso jok lems president projen rong pi pen kaning je pon atengke jongsi sang ron pon pe pulo tangte sang thuet polasi tong se kot pen MAC Richard Tokbi tin ke di ponji aphan choning ripon han boka pen Robinson Killing KARBI ANGLONG News Long so abang si sorkar pen dai si akrab long lima pusi nilitum mathap pon atege non additional sang bang genetene pini ipon petang dat po kenon general kai ke kibang vera sang bang kini cumi stok ding ta bedano la sohin pen lili tumpan sorkar pen kerap pajil jima pusi sonong wik pundo tu via por badi kresira minit hone ne minit kep ne por lom hirai kibang tumon hirai kibang pen ajok sinili tum la dak han bukarong ang kang ko ano nini tum kiduk isung ason si lolo hirai gibang pena jok nili tum la dak han buka sarhe tirona amikar don thokep pule pude tamilo don likebra troksi an lo sitami adon tinta adon tin sitami ingkrung ason siman elo hirai gibang pena jok Kasini tum kitu kithak supiglo sumar pen adon ante ekdom jo sumar kitab kachilang ekdom men tum laso hirai bang pen jo kama ekdom kitab duhi kute jo MDC MAC pen chenglok muker MAC pen chenglok nang tum CM ema long an sitami akirap nang chuhang du nadim gilalo lasin akirap nang pivek nai puson si nili nang itu mating nu la nang chuning rido niglo Elias phangcho aphansi nili pen Congress ticket pivek nangje pusi Congress atum pen chejeng pon jangmi poni phai krenar kep ada por phai baji kep apor malom nilip Congress ai methang asai hempen pangcheng ponsi bike rally pache jengsi siloni jan an pale dampen puthot choki hola methang asai hem alongan pale damlu bang phukili kang wai ji aphan apor tebok hetlu a constituency tin penta party tin penta methang kachepa hai ji aphan kaiki ta do desang sisi non malom thek ponlong
Lason thot si nilip mondol Congress Committee atum patir pipon si Congress ai asong pen none phong ke Elias phangjo phansi ticket pipon bek nangji lapen highway nangji pu bang pharupli armu chetong si hangtaram pon Laso amai long nilip mondol Congress Committee dun mepu thare be kongchun bang favorite kro laben ari sang hotum chetong dun si ingtang kring pen none phong ke nilip pen ke Elias phangjo phan ticket pivek nangji lapen pahai pon vek nang pupusi pherang ke thengno nilip mondol Congress Committee kongchun bang favorite kro ahin pet ningje po Kita roi perang belo, bike rally doji. Kata nang positif cing wai lo, so bike rally ke Kongres mereka cing hon, lapen mitang jung ke sini tu pini program bang ke charge up sini tu claim pon, mitang si mitang tangkap si yang tu Thai pon si dak sanglang hat pen ha silonian ani tu pini bike rally program en lo, lapen nong le rock pen tu dak lanon ke party office tu nong si detu lo. Kasi jasemet itu mula baik rally apa tak kelalo. Kita tang lingkan ko ano ne Congress pen tiket kipi la MSC kilega ho tiket kipi pon jasemet methang la pen party pen jung kacamat ha pen pilok lawson la silanon ke bangji MSC kilega long bangke ni tu mangke methang dak local ke do bom la pen party long nakachirap dun het nakache bondun link kisung hut puno kidug hut puno ke joy hut punon ning isipet pen claim rap pet ke pedug rap pet jola sona munir phasini tum nilip mondol Congress mate nilip along Congress ke claim rap pet abang kubang fetum an pen nili tum ka mangala lo lase labang so ke mangal ke jong pon la lo Elias phangcho han Congress ticket pinang po lake sar sumrong hang batan di chuning rilo lapen akhai rotoning ti sar batan di chuning rilo lapen district long ke claim bang puan batan di chuning rilo lapen ripun bora alang le phans ta men di chuning rilo jele bang so ticket ki pipen ni tu